Argentina masih gopa golang-golang yang kahuna. Semua ini kajabar. Do aka pagari nami tu hamuna sa luno nami orang ma dihami anak kamu pinasuna betima. Boleh tema di Pagkakata di hamuna di baparan di naporo namin. Ito orang pinapar. Si Kajagur ibulgagoram na met hamun sa lulo na marite paso-paso ng hamuna. Ita pagkakata di hamun sa lulo na at kabere paso-paso na sa tuani. Oh, betul. Mula pinahit-ihit sa renungan binaboron ako na paparanda alani lagi yohani tok tutuhami ako na paparanda boron na neon lobi durang mana paparamuna sa luhun na paparanda na boron na neon Matutup rasa nani. alani grabe mananiwala muna sino paparamuna di berbisukin di bata muna di pas sekolah apa? Bangunan dan muna be. Asih marwani Tuhan. Si bangunan ma Tuhan di hamuna. Dari penaya kabere dole. Sesuai pakkatayota do nama sekolah kita. Bersama dia be. Rumah Yunus nomor tani las marwani dari hamuna. Las orang di hamuna. Majak kembali hamuna kapas-pasu. Do hatan dauli saat berdewata. Jadi sama ni be, ada orang pasal tari tu amuna. Ada siapa tu emang, paridan sepelo. Amat terlepas taro, silat tu horas mau selalu naik taro. Matutup. Jadi, kamu Udah dirasa ima. Kita kamu matutup pura sana. jadi be, bah, satu nari na bar, teruk rabu akalai. Naik opera yang apa pada nari na pantasi lima sabi na lima roh ya apa jangan musani Ya, maju. Jadi semuanya makan tuka tulang namion Raja Sregar pedagang seni gudang subai. Perhati tak rajo atau ya. Jadi semuanya makatulang molutupe o kisunggu siedus ni rohat tadui welu ma ulus sipas hatan nabi di songdi batu ho anak inainan ya suara hamba ya dinyomi dengan yang ni itu bawah tahun Gawe manjalah horas, molo siak kami tu katorok mengadu serangnya karja lewang boru tulu masyak kami. Los ido noang apara siduli. Molo petung damang pasangato nakahataruli hatarin kani sisa tanya do katura jadang boru. Ale bono Papua penong ada boy mahami. Tersokoni merah sabar bagi di rawahita bersama wadisi.
Buti mahahan unang mardueno alalahon na langsung papuho dari las nama kata ibi unang masih zalo-zalo api hitang no hupasaha batu hatahom pasi-pasi dia atong gabi tala horas diri sono mai sono rogari no nakani dang masubuhi hamina nalai sira tamian dita tung raja ipe dus mata hitarsi peserta madon mau lihat mak baik boros dua laut dus di hotel dus di besar jadi sokoni mah di kamu yang anak nami kami di jong bisok tanpa opusunggu tugator si zalo somba nomor sede dohot nomor 2 nunga dus ohan asasare si wasapa magi si lebih molo tuk sada pe hari madokata sudin mahamu nasa nga subuton dapotan akka nauli oh itu lah mau lihat tema di debata mau lihat tema yang kita sabi di bagasan partikianon di pernakop ni mata ng Bubuwag kami doon di soldado litan yang ngamin lang si pasatong namin ito ang ulit taluk unang berkamu rupani ulusan alay mo nutuk somni itu pa lasma rohani ibadahmu lasma ng rohani ibadahmu di budian di namparo di basa-basa Tuhan tambah di hanya pasilasnya gajang umur tiup at kadilang dipacarya di hari ini asana po sa wanilong ginagigatuloy tigbo tiyang nirong tumbubuan mo sa kaso nung mga gajang umur rin naboro namin yun sa ibubadzang na umur muna pinaparna at kanautos natututulang padua niyo kuma sa hukatan ni asa gabi di juluan sulit ko para may naboro namin gabi ng dizayan so kata nila tuwa naman doon napili mo parang na iwat ni Ogun Uwa asa horas po parang ni naboro namin na tinggal di huta horas manang di pagarakto di borin maborang manamekbet di purian ni naboro namin tinggal sa matuwa na matuwa jalan horok kuma sama tidak ni media tu. Asabitang mana orang ini sebut nasi morok di dulu di bawah tu. Saluhuk mahamu nasi hasutan. Tubuh lagi kamu anak Inggris baru torok takas mai dengan bola satu mati tulang. Asa seorang colu satu botean. Pohon di orang ini. Upasatan yang dalam yang kami itu amat tanah waktu ini bata sahak wali hamil. Milik mahamu mamudu takas mahamu saur jala gabian. Betul betul lah. Aman nama nami. Kami yang ketulang sawo atau kami jo mengajar puluh. Asama dokter kami, bain mari kami. Siajur mula-mula siajur mula topa bahan masuk punta mula-mula las padung topa mau lihat tema dewa mang nama lonong ini ayo ngadi topa hoy noaing bahan mari kami godang lihat laos hasahat ni ulus panyari dia nakon nameon banyak mak
kada taruni kami dia ka napina tuba mo kada dingani marhidi kahata lauri pasu-pasu kami lumui tubunan iston ganaris no kami seluna mo parno batur beratam tumpe mewakili kami sada harap parno batoni nang dihami di seluna igonggongi hamu mahami ina komuna mahide makatulang nasro hanami roma hami laho mano bahamuna asyangiat soba kami anak komuna na mga nobi hamuna tangyo tuwata apa pagidon nami sa hapon na to kami raja ni anak komuna maride mamang permusik roma kami mano bahamuna pululan nami om sa duhima asatung kabalas ro na sila bay mamang goldrak sobay. udah sitorong habu songon delen ditanyang nami nang tekas di pasar apara sido dinak kani kami betong tekadiki ari nang ro marhite di naro hamu manda potok kami lasitu tudo roh nami mar bunga nang tangan nami marhite ringgit situ sarana tino pani pamaret tepai atau tanyang nami tu bata di hamuna saluhuna kapinopar ni nabor nami nau akka maduai tutiki ari nang roon di pasu-pasu tu debata apa di hamu ia nama mula pe hamuna di debata ama gabina niula di hamuna ia nomor 33 pe hamuna tu keras na hamu tu tiki ari nang ro laos di bangsa tikyo di pasahat tamu masih tuat na tonggi dohot piso-piso na gajang tu kami saluhut na hula-hula tu takasma tami yang nami tu debata asa marsikati di pasu-pasu tuan masaluhut na hamuna asa dapat songon niruk na tua asa lomak muna ni botik lomak so binan buang oras mamu dari pada pasong itu songoni manang akan ditaro pengarap tuan matutu dalam marhitei di pasahat tamu nang akka juhud ima guar jampar tu hula-hula ima sobba
tutakas kami tutu daruli nasiroha kami pe dohono nami masong ni tua asa bagot nomor hatto mari gata diurbian ko ras mahabu na pasato saluhuna kara dari ngoro nami song lima kami na jalo kami hula-hula na jadi buah las buena tamampu mang bro gabi majalah horas Contoh kita mengapa? nang di bagasan satikyon di saluhut na hamuna di hamuna sa hasuton pinopar niya kamu moro nami silalahi di parsorma tuon ni naboru nami on sian mulai maruju molu nunga tuntak kaspera marhiti akaraja ni dongat tumuna akaraja ni boru muna nang akaraja ni alale saluhut na nang akahuria dia kana marholong ni roha laho martami yang turoban ni debata asang giat di pudian ni ina nata holong yon imana boru na yon di pasu-pasu tuak kamu atong dia muna salahutna sai pangidoamu masih debata sai lepas raton nabi galak ikut tamu masalahutna dia kapora na uli pura na ringgan na pinasahat ni na boron tuhamuna pudiki arenengro asa terulilas ni rohamuna marhite pasu-pasu ni debata gala marhite di parsorma tuan ni na boru nabi di buset kyon marhite saluhutna kahata na uli hata dengan na pinasahat ni akar batungmu na taluoy mahami hula-hula nang ibang tikyon dabok matoksong ni dua di hamuna ay marjula-jula may marjula-jula sen batu di ban may tu jabu tu tabu-tabu dia kahata nauli dia kahata pasu naung pinasahat ni kaha raja nang sonya kahula-hula tutakas may apomuna marto ni jabu asa turtu inna duhu tio inna lote dia kahata nauli dia kahata tamiang na pinasaatnya kahani raja ni hula-hula muna nang akarajani dengan tuhuna sayunang mamuba sayunang mamos asa saat soluma saat matubatian nunga tung takas di pasar tamu ulaon parsormo tuaon ni naboru nami nong perjolo dialak tuat tau atong dia muna sa suhudon nang talungubi ma pinopar ni naboru namion saat mamu tu panggabean jal saat mamu tu parhorasan sudah mau timaham. Jadi kita inata soribada hula-hula nami sok-sokoni boru nami sok-sokoni dong masauda nami sok-sokoni na makahulong na hulong nami nunga sipun be sebagian unota di besa tikyo jana nunga takas di papon hula-hula saluhuna tuhita saluhuna puparanyo batu nasroha kada taruni no hami di saluna klaben na ni hula-hula nang saluna hamu sude na makahulong yan jana nga patari hujalo hami nang anong namarutu anani lumowi di hamu hula nani maca gudang bahat ragam akka pangigam munay tutuhata ipangatamu pasu-pasu maghide hata nauli doh tanlingban lasomonido nang situatu kaon ni pangamunan nunga hujalo hami nakatulang asa taruni mahami salhuna poparnyo patu lumur na makuparnyo langon asa anggia matutu makatiki naman ito tangi tuhata perinabasay isahapin mo ihapon ma tuhami saluna asa peme do pasungon nami dua di para nami ading dia bilang nami hata nauli hata pansuan na pinasak mo na asa nok sa pulpito may jumari sa pulwado hata nauli hata pasun do hata pangurang mula tutuata ako namin takas marto kalijuan matututan matuan uang ginami ay pason di bagasa sadaryon imature ni ari dihita ima na magdaliangi inong namiyon ima las manggar adat nagok turajan nagagua lang terlumawi turajan ni hula-hula dohot akka turajan akka pariban do akka bere jadi amang yang ala di kuku nami basa ni Tuhan dei disumbuli pikiran nami nalapata habau kamuna siang dia matutu di bawah kamu kami peparan di nadotun di bagasat tamiang asa totong lamber gada-gada ya kasih calon nami basa-basa siap Tuhan ini boleh ada mah sak kami hata seburu tidak Situndo doon namin dati sa bighamin ng bulan sa toro sa hapitsa. Ang
sana. Nang dia nang melihat lelulut do dairang lelulut. Asa dohon nani masuk neruk di situ tuwe. Asa harapangan madalat tuhu da belat madalat. Sudah hata basu nauli nabi nasa hamuna tu para geleng muna. Apun nami may hot martongan. Madudu. Sahat sulu sahat putian. Oh may berokam. Mga sabi daw ulaw sa luhur na ulaw saur matuaw. Sama tututu kita mengulu. So may di pasu-pasu. Madudu. Di masahana di salihuna di hamu alam raja di waktu. Orang ini di hutan sila leho dungi mangihok bahaga nami doga sabana tapugulon nangaka doga tubuh nami popara niyo puta sila sabungan dungi ano sa matuhula-hula si jalo bona-bona so ngoni makot sila udung masa tu si jalo somba-somba amang pande nami kasi nami bukan belok kumanurus sosok kok di sana mang. Jadi asa huzalohami diharoro di raja di doa tuhuna zaluhna lumobi di raja di hula-hula nami nangakana makaholongan beda mang na godang na hobartusi
besar su vida. Amén, aleluya. Bendijo, amén, aleluya. Bendijo, amén, aleluya. Bendijo, amén, aleluya. Bendijo, amén, aleluya. Jadi semuanya madi muna sa lubot na. Semoni di hamun amat tara garu na kasoripera. Garu nama kolongi hami na hurungi hami. Yung masipun ulota pasaur mador ni dainangong. Arani majong dok kami di zon na sude. Koparan ni upatu. Asa tapataru. Binata na usur mador tinganan parian pasokinani. Asanggia. Ro, dodo dalingan dodo dauri dodo tua kisanuna mo paranna. So somoni nang tupo paran iyo pato. Asa hurungi hami. Handiko, dia oh. Ulo ta si sedarion amang parmusik nami. Handiko, Para amang. Umang. Ah, dia. Sandi kong dia. Handiko. Turjuro no turgai dah. Dia sandi ko mabuan. Mana ini saya bilang, wakil lah, bodoh. Ama. Jadi itu semua tate. Ah, tahu orang tidak tahu. Menanggung. Jadi emang, mamang musik nobang, tunggal duduk tua. Mamang. Mga tuhuria. Pasangan kamu mejo kamu hasuhuton nami. Ison rodo setengah-tengah ni huriata yang ngamar acara nadiari nang liwati alaya pala diopason di acara terakhir tu natudon tong doro setengah-tengah ni huriata patuduhon naduhut do huriai marhabut niroha di pamoding ni nadua-duon di sialangi di hamu saluhut na hasuton nami adong do di patupah huriata songon gatini krans bunga di pamoding ni nadua-dua tahun molo tu songon ni pe partupana amanginang gabe manupa akan ading gamay tujulo narion di pasu-pasu tuhat tamay pakyam muna gabe las niroha alani di hamu saluhuna poparanin ng tuwa-tuon marpanjang mahamu asa toktong dilehot Tuhan aka pasu-pasunan na maragam dope tuaka ari na mangihut songonima katana jepek siap kami song pasaraton sosial ni huria Tuhamu saluhut na butima. Nagtuton, dia mau permusik kami maredahi kasih nomor 324 di Pulugu 112 bulan.
Nasa jolma iko mate iko mago sibuki. Nasa jomai komate ikut manusia. Namamulu iko mate asa tong pinggan mo se. Dagi odo gabi baki jala iko do palake. Asa sugo baki titu hasa ngapon nai. Marhite-hite gor di bata aman. Dohot gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gor itu di Borbadia, amin. Au do hahehe do panguluan ni na Tuhan Yesus. Mamangulu do ganuk na porsea di au atik pemate ibana. Jaladang mate di ibana ro di saliling ni liling na amin martang yang mahita. Ali Tuhan di bata aman namin na di banwa gijang. Nung madilehok ko anak mo Tuhan Yesus Kristus to hamatean ala ni dosa namin. Jala di panguluho do ibana asa rapotang hati gorat doho anguluat kami. Asimaroham di kami saya jari jala apuli mahami asa unang madili kami ala nang bijoho dengan namyom. Patugo mga porsyam nami jala pabenget maruhan nami makirim di hangulo sogot. Asa unang mga dungi kami songon naso tumadaho naso marpakirim amin. Sa itaiti marohan nami tuho ay hodo si bangapul jala hodo haposan nami na masigat ng tuhodo kami sa hatrodi hasusudan ni bukal nami. Amin. Kung na marhabo ni rohan at ang inibata laho kaujuk ko naryari ni day nangon penet kami do siya pesalmen 140 maya obat sungonong madido isi ruar sogot top dinai mulak may bana tu tamona jari nasa sadai pesa masudi atas sakap nai usang hausan lai ruar sogot top dinai mulak may bana tu tamona di ari nasa sadai pesa masudi atas sakap nai ujahama di hati Indonesia apabila nyawanya melayang dia akan kembali ke tanah pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Ido ang gosaha ni ikutda. Di ako luar dohol lahu mongot olat nion rodi salilin ni lilingna. Amin. Mari di mahita manug ditutup batang. Mari ditasan nomor 115. Holong dorohan ni dia bataku holong rohana tong dia. Ditutup. Jesus anak mai. Sutar bayi mahua au. Totong dia. Sibolis pangagoy.
dia. Molo hui nguti sude lo jadi dai nangi marmudu wau shana met met tuna baga diopa au dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasian sudah lo jadi dai nangi marmudu wau shana met met tuna baga diopa au dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasian molo hui nguti sude lo jadi dai nangi marmudu wau shana met met tuna baga diopa au dia bingau asa sonang modo mau dideng didok tuau dahasian dideng didok tuau dahasian. Sonang mamudum hona martuai na maradian sian ulau ni. Sonang mamudum hona martuai na maradian sian ulau ni. Nani ulamu di hajol maut jalan namangi hut surgoi. Nani ulamu di hajol maut jalan namangi hut surgoi. Do permulaan ni dagingmu mulak may gabetano alay Tuhan debata nama nopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluaho ko siya dosa doho to di porbadia nama Joho Tuhan nguluan na sora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi amin martua doakan namate marhite-hite Tuhani olat niom olonin na to dii asa maradian nasida si anak kaulaona ay namangi hutu nasida doakan na niulani nasida amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo debata na punahami ro di sude ngolunami selehom mahiras ni roha di hami asa marlas ni roha kami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat tutangamu matod dinami doho daging nami asonang lilu kami di ujung ni ajal nami selehot to dimi manogu-nogu kami asa diramoti kami molo hubolut cami rura lingkuman ni hamatiani asimaroham saya pamasuk mahami sogot tu hasonangan na sundenggani amin kupasatanya bertikia madda butano tu keluarga asi solhot doti tanah pengudison di bagasa di bata ama anak seperti porbadi bikin kakak keluarganya pun kalian di sini. Kalau udah siap kalian kan berganti lah. Kalian udah kau buatnya? Malu kasai. Udah kau lempar. Yo. Nyo. Itu pernah?
Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Rak mahita makatang yang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya binorbadia maguarmu, saya Roma harajom, saya saat malam meneroham di Banua Tongau, songon na di Banua Gijang. Lehong matuhami saya dari nangulun siapa hari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa nidongan nama dosa Tuhan. Unak kami togio tu pangujunan. Balua mahami siap pangago, ehona puna harajao, do tagugoon, rodia sanapos saliling nililing na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata ama doho parsauran itu di porbadia manamat dongani hamu saluhutna amin. Mari mahita baru ditutup menunu dia. Mari kita. Saya masih paidado na porsiai dung sa belak kana Tuha sonangani, Tuha sonangani, Tuha sonangani. Saya masih paida adona porsiai dosa mafilakan Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan sonangani.